Ngibingelela ngibingelela umhlaba wonke jikelele ngoba angisakwazi ukubingelela ikhizi kuphela ngoba sengisebalazweni lasemhlabeni ngenxa yomdali nomveli kuqali engizoqala ngibonge kuye namhlanje ngiphinde ngibonge kubaholi abasiphethe ngiphinde ngibonge kuyindlunkulu ngibonge nakomama besizwe ngiphinde ngibonge esilweni esihlele akhona ngithini nabesilo ngiyawabingelela amakhosi ngokuwahlonipha ngibingelele uminister bethu ngibingelele undunankulu kwaZulu ngiphinde ngibingelele izizwe zonke zalapha eAfrika ngibingelele iprovince yakithi kusuka emaXhoseni emampondweni ebesithwini emapedini ngibingelele nasemampondweni zonke indawo lena kumakhoyisana ngoba nabo phela bangama-Afrika ngithi ngiphinde ngizobingelela ke mina besilo ifikile lento ikwagudluza ungena isiphakathi ayisalawuleki ke ngoba ibuya leni iphethe amandla okugcina ngci ifike yanikwa nanti ijazi phesheya kwelwandle kwafike kwabhalwa ngayo nazi incwadi yanikezwa nanti icilongo okuthiwa fanele ngilishaye leli icilongo makukhona umzimba engibhekene nabo ngila kwagudluza ungene makukhona inkinga ezikhona ngishaye nanti icilongo nginikezwe ngamajuda baphinde banginikazele nansi insimbi okuthiwa kimifana engiyokhipha noma ngikude indwalumani bathi ngiyofike ngiyimise lento esangweni ekhaya noma ngikhuleke kuyo noma ngiblesse izingane ngayo bese ngiyiphakamisela phezulu ukuphakama izinto base befike benginika nazi ibani engiyokhuluma ngazo ngikhulumela isizwe ngikhulumela ama-Afrika ukuthi akukhanye eyibusiswe ngabafundisi abahlukene nazi ibani baphinde futhi babhala incwadi i-University yase-Tel Aviv wawuprofessor nansi incwadi bathi dear 3 second lokho okunye-ke ngeke uzokubone nansi ilunga ngayiBhayibheli baphinde-ke emvani kwalokho kwathiwa le ncwadi incwadi ezofundwa yibo bathi le ncwadi nansi incwadi thina lapha e-Afrika ngeke sikwazi ukuyifunda lento ngoba oxa no-U no-W ibhalwe ngami ngibona nje kuthiwa 3 second ngijabulele lokho angilento iHebrew Jewish baphinde benza nansi enye yeyimanga engifike ngahands incwadi nakhona nansi ujabulela nje ukuthi DR 3 second awazi ukuthini lapho ngangifundela ukuthini la eAfrika ngale ncwadi manje ke kuumlando lo engebe fanele nazi kube iBhayibheli kube ngithwani libhala unyaka nonyaka bekuzobhalwa namhlanje kuthiwa kunendodana yakwagudluza ungene from South Africa all the way to Israel ilokhu ibonge njalo lento beyinikeza ibusi silokuthi bilokhu ibonge njalo lento ngoba phela ngifike lapha ngawathola ama blessing ngafika ngakhuluma noSolomon noDavide noHerodi ngisho ke ozankewu sebeyangazi manje ukuthi khona indoda esuka ngapha ngoba noGoliath ngicabanga ukuthi bayangazi manje ngoba phela kule yaliswe engifike kulo kufike kwenza umthandazo kwathiwa wawu indonga zaseJericho lapha kufanele siyokhuleka ngafica intshebe ezingaka intshebe ngathi nayo intshebe ngathi le ntshebe mayichama ngempela umchamo ngawuyithinti intshebe kwathiwa no iyavulwa le ntshebe umuntu achame kahle ngathi hey uhamba ukubona kodwa into engifike ngayifunda nanti ijazi lamandla namanzi aseJericho naka ngihlanganisa iJericho ngahlanganisa iMediterranean Sea iRed Sea iJordan nanka amanzi kuthwala amanzi lamanzi ncangu nguthenje ngesivalo hawu Nkosi yami usubusisekile nanti ke ijazi lamaJewish elamandla kuthiwa ngobusisa ngale ingane zami linendlela yokugqoka kuthiwa uvele uligqoke nje angithiwa bolokho okucebezelayo kuthiwa ugqoka kanje leli jazi kuthiwa ngelamandla mase ulithi ngikhohliwe bese bethi ulithi liyashoda ngapha uphinde ulithi bese uphinde ulithi leli jazi
ngathi mina hawu ngisho kanje bathi basho kanje ngathi mina hayi lamandla ke lokugcilaza ke leli lokugcilaza impela ke ngalo bathi ijazi lamandla la khona le wazelwa khona uJesu sengisho ukuthi bafundisi bakithi ngithola isimanga lapha na ngoba ngisuka lapha eSouth Africa nje bonke abafundisi bakithi eAfrica ngibavulela ukuthi bafike ngoba bebelokhu belifunda iBhayibheli befunda ngento abangazange befike kuyo kabafika abafundisi ngizobanika amandla ngiwaphathisiwe manje ngokusemthethweni nganikezwe isitifiketi isitifiketi enginikezwe sona esokugqilaza umhlaba wonke ngaze ngathi mina yini ukugqilaza ngesikini bathi shawa wara lokhu bathi yes ngoba phela bese ngifunda ulimi lwakhona manje ke izo zonke izinto lezo bafowethu okungekhona ukuhlakanipha kwami nokusa kwami ngoba nanti nje welibona leli cilongo abanginike lona bathi angomemeza ngalo makunzima noma kukhona impe esibhekene nayo yile eloba ngithi sixhumane namakhosi akhona namakhinga akhona ngoba ngibonile lapha ngeke ngakhuphuka nabentabeni ngafica izalukazi zakhona zangithanda zonke zangiqabula izalukazi zakhona enthema ngifika zathi izalukazi zakhona zifuna abakhonyana ngathi mina how many years ngibuza ngesilungu zathi izalukazi 98 ngathi mina how kanti lelizwe linjani bathi bakhathazekile ngabakhonyana ngase ngithi mina hayi ngibakhulekele bezobathola obanye amakhehlanga ngabo ngoba mina angeze ukwazi ukuthi ngithandane nabo badala kunami bangiqabula ke ngase ngithi umthetho wakithi kwaZulu awuvumeli ukuthi indoda iqatshulwe phambi kwabantu bathi bona bakwazi lokho sengisho ukuthi kungokwamasiko ahlukene bafuthu ngijabule kakhulu konke lokho kwenzekayo kusikhona ukuhlakanipha kwami kuyisibusiso siqhamuka kunina nabantu abadala nanokuthi ke amakhosi akithi eAfrica nesizwe sakithi nento engifike ngayenza ngoba ngifuna ukuthi ngimzwise ivideo ngifuna ukuthi ningayizwi ivideo awulandile okungani ngifike ngathola amabhasari eingane eTel Aviv University oprofessor bakhona ngafike ngabaguqisa ngathola amabhasari eingane ezu8 ingane efanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngilokungani uthathe uqi efanele ngikwazi ukuthi ngikhulume into efanele ukuthi nazi ukuthi ngikhuluma into eyiqiniso engewona manga ngaphinde futhi ngakhala babuthi yini engiyifunayo abangenzela yona ngangikhalelanga ukuthi mina ngihluphekile ekhaya ngikhale ngokuthi eSouth Africa sinawo amanzi kakhulukazi emakhaya bathi bengaxhumana kanjani uhulumeni ngathi uhulumeni ningaxhumana naye ngoba naye ungwakithi uhulumeni kodwa intuthuko ayifike ngamakhosi endaweni zamakhosi ngoba okunye kugcina kufika uhulumeni kungafikanga kithi namanje nje nathi imali yamaflat sigcine singayibonanga kahle kodwa ngangakusho lokho ngoba phela ngifuna kube ngiphoxizwe lakithi mangifika kwamanye amazwe fanele ngelibeke kahle izwe ngifuna ukunilalelisa ngoba ngithenga kabaye record phansi lento ngoba zonke izinto ngiyengithanda ukuthi record ngifuna ukunilalelisa uchaso engifike ngalithola emazweni elephesheya ngathi lento abayibhale phansi beyirecord ngizonizwisa ngoba ngifuna ukukhuluma into engeyona ngaphinde futhi abaculi bakithi madoda aphesheya la abafuna ukungisiza bafuna amanzi manini South Africa manje bengifuna ivoice note ngoba phela ngifuna ukuthi basuke bekhulume bazonikeza nengane amabhasari manje ke ngifuna ukuthi bekhulumele bona phambi kwakho ubese nawe ngoba ngifuna ngisayivele yona leli ngane ngifuna ukuyisondela isilo ngifuna nini my name is Leshman from Israel. I spoke with our friend 3 seconds, or Mr. Justice, about machines that can produce water from the air. So if I am very interested to be in touch with you in order to understand exactly what do you need. I will tell you how much it costs, and maybe we shall have I will give you all the information how we can bring it to South Africa. So please write me a letter
I will make some connection with the Israeli embassy in Johannesburg, and then we can make some plan how we can go on and to learn how to work together. Thank you very much. Bye bye. Angithike ni bafuthu ngazi ukuthi ngoba ngizelapha nje hayi ngoba ngizele nje ngade ngizokhulumela nabantu bakithi ngicabanga ukuthi ke le ndoda ngisazokhuluma nabo ngisazokhuluma namakhosi ngoba ilento ngifuna iqhamuke emakhaya ngoba amakhosi aphethe emakhaya uhulumeni angisho ukuthi phela akangeni ngoba naye ungowakithi kodwa ke ngifuna ikufike ngamakhosi manje lento yamanzi ngoba azisemakhaya ukuhlushwa kwakhona kakhulu ngiyabonga bonga lento kaprofessor siyaqhulaza manje. Cha bafowethu bengifuna ukunitshengisa ukuthi angikhuluma manga ukube ukuhamba kwami lena ngifike futhi ngahanjelwa nangabashaya isibhakela bafike bathola iskill ngafike ngabatshengisa iskill babuza ukuthi la eSouth Africa ngoba ngineskill ezingaka yini benganginakile ngathi mina no ingane ngoba ningibizile nje ingane yasekhaya esuka ikhulele ekhaya iyenza izinto abayinaka abantu basekhaya ibone ezizweni ingane kufana noprofessor kalibenza ucwaningo endaweni yakhe ulenze ezizweni ngoba ngifike ngahlonishwa nje phesheya ama-Jewish afika ngimukela senza ubudlelwane bazofika futhi lapha kithi eSouth Africa behambela indawo ngabamukela ngathi mina hey bakithi ngangena euniversity yakhona yaseTel Aviv University lapha bafike benza khona incwadi ngami special uyabona nje phesheya sekufundwa ngami special nazi incwadi zibhaliwe inkinga yami lezi incwadi kayikhuluma isikithi lezi incwadi zikhuluma isiHebrew isiJewish manje ke bathi kimi bazoyiphendula bazenze isilungu lezi incwadi into engilokhu ngiyibone njalo nazi nje ithenye ithi professor ngiyayifunda uyithi ke nje enoxa abaningi kangaka. Cha bafowethu ke ngijabule kakhulu sengibuyile ekhaya ngiphethe amandla ngiphethe iblessing ngiphethe ibusiso anginawo umona ngakho lokho engibuye nakho abakufisayo bayofika ekhaya bezokuthola ngoba ngumuntu wenu isibusiso sami ukuze namhlanje ngingazwe emazweni kungenxa yenu kungisupporta kwenu ngizocela ukuthi nginikeze izibusiso namhlanje engifika nazo la ekhaya ngoba ngiqhamuka nje namhlanje isibusiso enginikeza sona ngithi nina amabhizinisi enu ngicela kuvuleke eningasebenza nihambe niyosebenza bese ukuthi nina nihluphekile eningathi lala ndleni ningakwazi ukuthi nilale ngaphansi kweshelter akukhanye namhlanje ilambu nina ninezitha ninenkinga izitha zenu ngicela ichitheke zonke ngoba ke angiboni khona isithe siyophinde sime phambi kwami ukuthi ke anginaso vele mina isitha abantu bonke bangikhonzile bangithanda umuntu ngabe ngithi uyisitha nje kimi ngabe uyifakela nje ukuhlupheka kwakhe eka professor iyabonga lento manje ngoba izophuma manje ikwazi ukuthi iphinde eyintabeni iphinde yolwandle lapha eyiqale khona iphinde izobika kwakudla uzongena ukuthi uhambo lihambe kahle bafike bangamukele emazweni ngoba bathe bayangifuna eUK manje ithi isi-UK lento manje babuzile ukuthi abantu abawu-10,000 ngakwazi ukuma phambi kwabo ngikwazi ukubasiza ngathi mina hayi ubala lobo into encane u-10,000 kimi ngifuna bengilethele abantu aba-more than 50 ngisho bangaletha amamiliyoni ngokuthi uma ngifika ifika igqilaze lento ngithe ngingafika sekafike ngabaguqisa ngithe ngisoma ngibaqeda ukubaguqisa phansi ngase ngithi mina hayi angihambi ngedwa phela ngihamba namakhosi osenza ngakhona namakhosi ase-Afrika ngawabiza ngasengibiza oSolomon baphesheya abanamandla ngabiza oDavide ngabiza zonke izizwe zonke nama-Afrika ngathi akuhlangane sekuyisikhathi ngafike ngaqopha umlando ngabafica beqhuga abantu phesheya behamba ngenduku ngase ngithi mina lezi nduku kabayilethela kimi bathi bazowa ngathi mina yini zowa kanjani ngoba sekufike mina ngathi kabayilethe beyibeke phansi bathi bazowa ngathi ibekeni ngase ngithi lezi nduku ngiyayiqalekisa namhlanje ngingaphinde nihambe ngazo hambani manje bathi basazokhuphuka itebhisi ngathi ngeke niwe ngithe ngizwa bese bephinde bekhuluma isikuwo bathi akhe bayavuma ngokuvuma kwakhona bathi wara bathi shawa ngase ngithi mina no man bafowethu lento ivunyiwe sekufanele ivele ke nikhohlwe manje oyiphikisayo lento uyiphikisa yena uphikisana impilo yakhe akuvele kubunjwane thina ama-South Africa ivele ivunywe ngokusemthethweni ngoba ivunywe emazweni lento ekhaya bebengayiboni lento ngoba vele niyasazi izulu ukuthi isithini izulu sikhuluma nje into eyodwa
sithi induku igawule ezizweni induku bayigawulile ke ama-Jewish induku bayigawula eMzansi eSouth Africa. Ngibonge kakhulu, ngiyanithanda nonke bafowethu, ngibonge kakhulu abangisekile ngisuka la ngihamba ngiyalena ekhaya ka-Israeli, ome abangisekile umasipala wami nomasipala wasekwa-Israel engitholile ukuthi ufike wangisupporta amasoldier akhona afika angiqaphela, ngaphinde futhi impi yakhona yaseGaza nase-Iraq ngoba de qhuma amabhomu ngibuka ngafika ngavikeleka. Konke lokho ngiyacela ukuthula emhlabeni, sibe nokubumbana thina sonke sikhulekele nesizwe sakithi sakwaZulu ukuthi kube nokuthula nokubumbana nezimpi ezikhona bafuthu sikwazi ukubambana. Ipeace engicelayo nomlando esinguqophile ezweni elingcwele kakhulu kangaka is the blessing world leya indawo eblessing leya i-blessing leya engisuka kuyo, indawo nje isibusiso i-Israel, indawo futhi yama-medically izinto ezenziwa khona ezazenziwa ngoMoses zenziwa izinto ngoJesu. Manje ke ngiye ngaphatheka kabi ngahle ngithuke mayethu umuntu idlozi alikho, kanti mina ngithathwe ngafakwa Israel ngakhuluma ethuneni likaJesu, ngakhuluma umuntu ongasekho uJesu. Ngathi ngakhuluma naye ngaphinde futhi ngaya esiphambanweni lapha ayibethelwe khona uJesu, ngaphinde ngakhuluma futhi nokuthi lapha khona ngacela ukuthi ngicelela sonke isizwe lakithi, ngaphinde futhi ngafica amasonto onke ahlukene ngishiyoni impela yikhona phesheya ngoba bengichaza namakhatholic yonke inhlobo yabafundisi ebilaphana. Ngithi uNkulunkulu ngiyambonga namanje, ngibonga noBhombela noShembe, ngibonga namakhosi nesilo sakithi emdlombane lapha khona engicabanga ukuthi kuze ibusiso zabo ukuthi kube kanjena. Ngiphinde ngibonge kwanini uqobo eningifisele uhambo oluhle, abantu ade bengithathe e-airport abashaya isibhakela odingani Thobela ama-world champion oYan Bachman olungana ama-champion yingane zesikole zaseGoli ebezingizongimukela isuke eSoweto kanye no-BSA Boxing South Africa oHlokes ukuthi nabo befike bengimukele, nanokuthi ke iGoli litshengisile ukuthi ngihlalile khona bengingane yakhona ngokwesports. Bafika bamukela ngokwenhlokomo nakithi eprovinsini yakithi kaZulu Natal ngihamba bengikhapha ikangaroo nabanye abasiza abantu uma balengu. Ngifanele ngikubonge lokho ngoba akukhona ukuhlakanipha kwami konke abakwenzile nabakade bengakufiseli okuhle ukuhamba kwami. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungqobela izitha, wanqoba konke, wakutshengisa okuyimfihlakalo yakhe. Sengicabanga ukuthi ke angibabambeli nabiqhubu, ngiyabathanda ngoba basezingane abakaboni. Ngicelele ke nabafuthu bonke abangabafundisi namasonto onke amabandla ahlukene, ngithi bafowethu fanele nazi ukuthi uNkulunkulu ngakumina, uJesu ngakumina, ngikhulumile naye live engifike endaweni ayihamba khona enza izinto zakhe live. Bengazange lento bengiyenza, lento bengayi-theorize, ngiyenze practical. Ilokhu igqilaze njalo igcine siyabonga lento beyinikeza isitifiketi sokugqilaza sokuthi ihlonishwa amazonke. Yayiqhamuka isithi thanks a lot ngoba nje bengilokhu nje ngithe nje thanks a lot, ngibuka ungabafana sekedelela lapha ku Facebook sekuthi ngumkhulu thanks a lot, kanti mina bengibonga konke abakwenzile kimi. Ilokhu ibaguqise njalo bilokhu igqilaze njalo ihamba ngothashilani lento iyafika lento ngendiza yehlele Tel Aviv yafika indiza, ngithi imdiza iwa nami kanti cha kuhlukene indawo bitsheka izijika. Ngithi hey napa abantu benza sebegqilaza mina phesheya lento kade yimi engidela ukugqilaza abantu. Ibonge kakhulu kaProfessor bakwethu ibuyile ekhaya fikani enanifike ngizolanda ibusiso. Ngiyiphethe futhi ke ngiphethe amandla ngempela lento, ngiyayifila ngiyayizizwa nami ngoba ngithe mangifika lento yafika lento ngathi ngifika lapha kwafundisa khona uJesu entabeni yakhona nasesibhedlela sakhona lapha engifice khona kugulo kakhulu ngoba ngithe mangijikisa induku ngithi nama-wheelchair abawabuyisele ey'bhedlela. Ngafonelwa isibhedlela esikhulu sakhona lapha ephesheya sangifonela ngoba ngihambele ibhayidlela embili esema-Iraq nesema-Jewish. Ngafika entabeni yakhona ngakhuluma nonyezi, unyezi walengela kanjena entabeni. Namanje nje kuma-video mani ithi niyawubuka lapha ngisentabeni khona kunonyezi ulengele kanje. Ngakhuluma nelanga,
ilanga impela leli elisilayithele ngakhuluma noNyezi ngoba bese kuyisikhathi sokuthi ngikhulume nabasemhlabeni ngoba bengikwelinye izwe lapha khona bengingedwa umuntu omnyama bekungabe lungibodwa ama-Jewish bathi mina ngiyi-black Jewish bona bangama-white Jewish ngase ngibabona ukuthi hayi sebevuma mina-ke lapha ngoba ngibabuzile ngathi yini yona bangenzela yona eyimidekli njengami ngoba ngifike ngathatha umfana oyedwa ngathi ngifuna ukumnikeza amandla kwa-Israyeli ngathi kalayithi ikhandlela eliye lentabeni wathi wathatha ikhandlela kwasukuma idwala lapha baqale khona-ke manje bathi Moses is back bathi abanye Jesus is back ngathi mina wow nisho kanje ayithi siqale yazeka phela-ke lento kaprofessor iyabonga lento kaprofessor-ke manje-ke isizophuma manje lento kaprofessor isafuna ukuthi lezi incwadi ifunde kahle ibisibethi icilongo kahle nginikezwe ngama-Jewish ibisithatha ijazi lamandla eligaxa ibisilayida nazi ibani icele lonke ama-Afrika enenkinga icele ukubumbana nokuthula nokuthi sazane nani enisiza abantu manje nginikeza i-challenge ngitshene uma usiza abantu ukuthi yini oyaziyo ngoba siyafuneka sibaningi efanele sisiza abantu kuleli yazwe mina mawuthiwa khona okwaziyo wanginikeza i-example njengami ngoba ngenza i-example phesheya ngaba i-example yini ngisiza ngimkhanyisela amalambu ikhizi zilana namhlanje kwaKudluza ungene nazi nginikezwe ngama-Jewish la okwazalelwa khona uJesu lo simthandazayo nabantu abamthandazayo isiyalibetha manje icilo ngolento iyalibetha manje lento icilo iyalibetha manje icilo hayi bafana-ke lesibusiso lelicilo nejazi lesibusiso ayikagqilazi lento ngoba inithanda nonke uyabonga kaprofessor uthi ubaba inkosi imbusise ngibonga kakhulu kwabangesisekile kakhulu abaholi bethu kakhulu ngiyacela ukuthi silokhu ningeseka njalo ngihlele ngenani nginikeze ibusiso landani ibusiso nilanda amandla ngiwaphethe ngeke niwaqede ngoba sengihlanganise ubukhosi ngahlanganisa amaking oSolomon nampa bala oDavide bala oHerodi bala uzanke uphe ngithi ngifuna ithambo lakho uzanke ngithi ngifuna ithambo uzanke bafuthi uyabonga-ke lento kaprofessor-ke ithi thanks a lot ithi thanks a lot lento isiyahamba lento ithi shalom ithi shaya ithi akhe sengikhuluma isiJewish phela manje ngifuna bengizwe nangale phesheya ukuthi ngiyababonga ithi wala ithi yala